Om Swastiastu. Wastantiam Gusti Ayu Putu Manika Utami, perwakilan lomba Persatwa Bali, kelas dasar MIPA 3. Angga panureksa sani dahat kusuma yang titiang, punika talar para pamilat lomba Persatwa Bali sani tresna asin titiang. Sani mangkin titiang jagi ngaturang satwa sani mamurda, ibelong bebek puyuh. Timbal-timbal yang bekerja, lanai nampakin pirangang titiang jagi mesatwa. Ada katuturang satwa sani mamurda ibelong. Ibelong tuah anak wani ane belong sajan. Entu makrana ia ada nina ibelong. Sedap dina ia tu nena luas kepekan teken memene meli bebek. Di lantas memene ngumin ibelong. Lalu mai ke nampakin beliau nak meme bebek dan dua kepekan pilihin bebek ane mau haja ane pak. Kini abata ibelong masaut. Nah be, jadi icang berjalan ke pekan. Di tu lantas ibelong ngengalah ia berjalan ke pekan. Di subane nak di pekan, klingang-klingang ibelong ningang dagang bebek ke. Di cucu mas dagang bebek ke entung. Di subane ibelong nyingakin dagang bebek ke, ngengalah ibelong nyojong dagang bebek ke entung. Tur ngomong, Melanjo, meli bebek pak dua, bang bebek ane moko aja ane bah. Kini abah dagang bebek kan nyantin. Nah gos, negak perlu ditu, wadahin nama bebek ane moko aja ane bah jani. Di subane suod meli bebek, ngengalan ibelong maya bebek ke ane belia entuh. Ka cerita lantas ngemuliha. Ibelong ngelewatin tukan ane linggah dalam yehne ening. Ditu lantas bebeknya ibelong ulung kambang ngelangi ketukan ane dalam entu. Beh, kejut bayunya ibelong ningain bebeknya ulung ketukane. Bengong panganan ibelong kini abata ibelong bengong panganan. Beh, bebek puyung awak ke bang kenalan bebek ke. Sawire, busan awak ke lagi bebek mokoh ya bat. Ulok-ulok ke awak ke. Ketu abata ibelong bengong mepanganan. Gedok pasangnya ibelong kali nemulih bebeknya itu. Nak kejumah ni yani. Tinggalin ibelong tekan memene tusing apa-apa mulih ni. Ditu lantas memene yo mencongkin tur metakon. Belong, ken bebek ke. Adi matalang iman cai ni mulai. Kini apa ti belum masaut. Mulo je busan cang li bebek le. Kewala bebek uyung. Awak ada banyak kiragang bebek ke. Kebenaran atas busan. Icang lewati tukar di tu bebek yang ngelangi tu kambang. Gedok basang cange. Kalau cang mulai. Di subane ibelong masaut gitu. Caknya ngetan memene ibelong macam itu lantas memene ngomong. Saja macam ibelong cara ada cai ne. Yang bebek kan laki ya mula singgah ya kan ngelangi. Yang cai yang cemplung bangko anas cai ne. Mau jadi anak itu kada bebek kan? Ya sen bakal cai kakan tocang anas cai ne. Saja mula cai sebelum kalian kau. Gitu. Apa tu memene ibelong ngopa ibelong. Gelisang satu enggak, sengu-sengui belum ambilannya ngalih bebeknya ke tukade. Nah, kento mula yang anaknya numitis tadi anak belum. Tusing dia demen melajah, tusingnya demen megarapan cara ibelong. Sakewala iraga patut demen melajah, demen megarapan. Nggih, wantah asa punika taler satwa sani prasida ke aturan titiang. Suksema untuk uratiannya ni, titiang puput untuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.